sokpaye mamuya kun songbo sa school na hari ton woi sin boita sam guardian rok sa better kisa safety ma khani bole hedi ba guys kain rok ba hanya hanya school ni nogo phaimaleya wate bangmani na bege do mayo marka bang suka taklai boson tini na hais no barbo wati bo kothor bo na gede matang ka phai ka wall ke sipa kha ge phujo tui aska bang kha class khaimala leya ta khano student dok bai srai rok boita sam guardian rok sa sul ma tong kiri jagai pherang rok sam kokka ba gede mayo Finally guys tabu hingke nogo sokpaye mamuya kun songpai ke horni ko mane ta songoi to nisani ta current bukure hingke Watui bang suka hangka ba songoi pakya sin pukhri ni na mo hingke saglan bagai tok tui basa boto arok sai meng ka ba yok ko bosuni bagai sin pukhri ni ayok mane na hade jago korma hanu buiman ba suka po singke mang ni siman busu ke tabu hingke maisa sisala sinai kenela dinner khanya nai tung tabu no first time boi hai out dog ma se phano nago no sasno tinile thunglak ukhi ni boi man boi suka pu singke boin sela so si bosa school na hari ton woi sin pukhi ni panukta sing sra school nai tung woi hungka ba wate as wate yo hungka ba asni ke boi rom bai khata boi man boi suka pu jago kotoma 21 taro khorosa ta sin pukhi ni yo woi mani ke saglam bin baba kha khalibo sano school ni tu bai se hanya thangai phayo ulo se ta sa pukhi thangai se ta nogo phai se obo khaye jaltalang thangpayo ka abro busung man chre ba apol de wate si thagai pai kya gaso wate jago ba aba no khrsina nyobule nge tini suk jorot yor ani karin no bukun ka phone go battery kering nai ngai tabu hingke sing mairok sai akunai datin tus tholasina karin bukun hingka ba seller wo ngai hani tong kha bo srai phone dong nai hana hingka battery rok kurui battery rok kisa safety ma khani bole hedi ba guys kain rok ba hanya spray wo malai nai jotono no bye bye good night.